tukoina mbere kwa twicokagira kairi muraithiria wa Meru TV kengu twina mbere kwa tukirithagiria borabo ikiritwo rito na borabo koreretwe rangi ndeni ya ngathiti ino na kagita konthe nkurikanenga kwira ati ngathiti ino yechethagwa china mara marere ndeni ya Kenya kogu ibwe gukaumagiro kukagura ngathiti yaku kethomera nuntu gaturaitha gatu kana gutonga tonga kidogo tu mara metheretwe magikirura gatu nambere kwa tukirugura ngathiti ino kagita konthe ririkana ngathiti ino tumiguragira ugu gutigira tukoina mbere kwegwa kimenya imbio yongo yithiritwe gikirwa urito ndeni ya ngathiti ino rukiruthungiru thongi murithire wa Meru TV nthina mbere kwangi kuwata ogeni kiri kumurika mara mekiritwo urito ndeni ya mangathiti na njarani ya kwangwete ngathiti ya The Standard. Ngathiti ya The Standard ni ngathiti irankona yina amantu kathumba tu lakini rugono rura runkona rukoretwe rangi agaugu ni rugono rukonene na utongore bwa thirikari ya Ruto na ara kuringana na uchunkuni bwa bwethiretwo bukinamba kwa bukirwa kuma mweri wa 5 tariki chiri mwanka ithanthatu bwethiretwo bukinamba kwa bukionanagia ati nthiguru ya Kenya itierekerete bantu ega bobo ni kumane na mantu makone na ngukumo mantu makone na utongore butagirite mantu makonenie na mantu matakuthibwega abductions na mantu mange kathumba mara metheretwo makinambere kwa maiku yagirwa ni kuma 2022 ndeto ino kana chunkuni bubu ibubu etheretwo bukinambere kwa bukirutha wa kuma 2022 mwanka kagita kukwegwa gakirikanira agu ugu rugono tukaina mbere kwa tukiruthagira karatatini gatuna ndeni ya ngathiti ino murithire wa Meru TV na ruru rugono rwa rwethiretwo kinambere kwa rwikorerwa rangi ndeni ya ngathiti ino ya The Standard kogu gatuna mbere kwa tukithungagira ndeni karatati gatuthandha tukethira mantu makona IEBC na arabethiretwo bakinambere kwa bakenda 57 billion for the next election barenda billion 57 kengotigira ati ithurano bia 2027 bikuwa bikiruthikaga bwega. Professor Ngugi wa Thiong'o nethiretwo agitotoro bwake nara US nara US kwina US yana wetu itawa America ndo tenu na America yongwa US United States. Ngugi wa Thiong'o nethiretwo kinambere kwake wetu na mantu kathumba na kainambere kwa kirikana watanjorwe no ntubwa mabuku make mara metheretwo makinambere kwa magitongithia miturire ya baingi na kuoguru kono tukarwithira karatati ni 10 murithiria wa Meru TV utena gutaka gita kaingi gatuthongere ndeni ya ngathiti ino karatati ni gatwire tuone imbio ikoreretwe rangi ndeni ya ngathiti ino karatati gatwire kiringa ngathiti ino murithiria wa Meru TV buranko na buku matiritwe rangi ni ndio ngaya mutongoro mugongo President William Samoei Ruto na arantere Chenyanza ndenya wa emundi na arakwirigira ukinya guntu uko kana gukumuka guntu uko na nkunia ya mawega President Ruto nerigirite kuriunga na arantere Chenyanza na nkunia ya mawega untu bura bukainambere kwegwa kana bwabwe thitu bukionekana tangwataniro bura kwithitu kwina ngwataniro embaga gatigake na mutongoro wa kiama kia ODM Raila Amolo Odinga na untu bubu bwethiritu bukinambere kwegwa bukiumira kagita kara nyambura chia mandaraka chirigirite kuinambere kwegwa kongwero nara Homa Bay ntugo ya Jumapili mutongoro mugongo President William Samoei Ruto akainambere kwa kiriunga wontuko wantugo isu ntugo 4 ichia kainambere kwa kiriunga gantere ino nara gukwirigirwo kurugura mirandi kathumba tu nara kuona indi ukinyira igorogoro atongore bathirikari ibaraugagia mwenda mumwitio gutigira ati mirandi yonde ya thirikari kuinambere kwigikinyanirikaga kengo rais akainambere kwigwa akimiruguragia kirindiunga ino yake rais nerigirito kuinambere kwigwa akiruguragia kana unveil recent completed affordable housing project implemented by Lampard in Kisumu okay nantere cha Kisumu ya a few meters away from where the 1,100 unit stands hit on legacy housing project is also at an advanced stage mita inkaitu itari bingi mono na
murandi gungitoyo wa nyomba withiritwo kinambere kwigwa ugiukagirwo na ndireche Omabe Interior PS Raymond Omolo na kinya Chief Defense Force Charles Kahariri ibethiritwo kinambere kwigwa gitongoreria National Collaboration Steering Committee ni gutigira ati bakwinambere kwigwa bakikinyithanagiria Raila Odinga Stadium nara event ya Mandaraka ikainambere kwigwa kiruthagirwa. President Ruto's tour na Anteche Migori is however doubted after it was mentioned in the State House muthenya wa iguru baraba kuringithanu na Rais Ruto bathie na mbere kwigwa bakiaragiria mirandi ya thii na mbere na kuga ati rais ethiritwo kinye guntuku nuntu muno kinyabwa mambura mara mabangiritwo muthenya wa Jumapili. Kagitani waku muraithiria nwarira rais akwirigwa kana ethiritwo akirikana akakurukira Migori imbi gatema kuruka atiariunga Migori gitumi kinene kikurikana agakuruka ataringite Migori ni kwithirwo kwigwite kwina kuje ngukuje gatiga tongore ba county na kinya thirikari ino onto burende bwethirite bukinambere kwa bwichangira anene ndiunga eno ya rais gutwika etithi kana atithi nambere kwa kiunga nterino cha Migori. Karatati ni gatu iriko kena ndetu chonde murithiri wa Meru TV kobone ndetu inu wana waguranga thitino karatati gatu ndio na kena advert cha county government of Kiambu agago wagura kana wagura ngathitino kona motorist loses ambulance crash case on to pay 778,000. Motorist wishes to seek compensation from hospital following an ambulance accident as flopped twice. Maurice Otieno Owiti sued Eagle Health and Clinic seeking compensation of a collision involving the hospital's ambulance on June 5, 2023. Otieno said he was driving along the Nairobi Expressway when the ambulance allegedly hit his vehicle. He asked the court to award special damage, loss of use cost of the suit, and interest. However, the small claim court ruled against him, finding that he should have given way to ambulance, which had its siren on and hazardous light flashing to indicate an emergency. Kwina mtumurume uyu witwa Otieno aretwa Maurice Otieno Owiti urethiritwo kithikotini akithitanga cibitari inwe witwa uguwe gwenda thomagu thitangite cibitari ino iki nuntu botwika ambulance yago ni athie na mbere kwigwe kimuringagira nkari yake na arendethiritwo akiendaga kuriwa mbeca ira ibatirewa muntu enyangiritwe nkari, lakini kuringana na koti yethiritwo kina mbere kwigwa kiatha ati muntu uyu instead action wabatiri kwina mbere kwigwa kiriaga cibitari no nuntu ambulance ni aringaga siren chiayo ni aringaga on chiayo kwogu muntu una abati kwina mbere kwigwa kebagira nkari no kana kwebera ambulance ino kina mbere kwigikurukaga kwira mwaye nara cibitari. Karatati ni gatutha twakumuritheria wa Meru TV. Karatati ni gatuna kareaga ugakionagiria aboro tongoria bwaruto bwethiritwo bukina mbere kwigwa bugitwikaga buthuku nkuruki kuringana na uchunkuni bura bwethiritwo bukina mbere kwa bukiruthikaga bonanitie ati utongoria kana thirikari no gukagitania kayenderete kwina mbere kwa Kenya marage mu Kenya na muno nkuruki ikirikanaga ati thirikari no iriku yethiritwo kina mbere kwa kithukagia mantu bora guke ikirikana tutithiete bwega muno gitaragirwo mantu makonene na high cost of living kana ngarama iguru ya uturo mantu makonene na utongore butagirite wagi bwangugi wontu kuthu kukora ntu batwire barabara itagirite kuririkana situation ke kuthina mbere kwigwa ikithukaga wabura gugukia mantu makone na human right bora chile twikina mbere kwigitwika abuse na mantu mangi tamara. Karatati ni gatugana karatati ni gatutano ni advert ria go muraithiria karatati ni gatuthanthatu turiona rugono rwao story sorry if we wronged you, Ruto tells Gen Z and call to reconcile.
kuma kiri verse ya Bible mwanka kwina kuromba na kinya gukatha mwathani kuthathaia mumbi nthiguru ni athie na mbere kwiyina ntuo ya maromba kana breakfast prayer day maromba marukiri maramathie na mbere kwa makiruthikagira na arora garoni ya raisi kirindarika ingano na for a few hours yesterday Kenyans were spent heavy political and leadership unit under the theme Raise and Rebuild during the 22nd National Prayers Breakfast in Nairobi. Muthenya wa goro maromba mararuthikite muthenya wa goro thimu iri kuthimu irari ukira na tuthina mbere kwigua tukiakaga kairi mutunguru mwango President William Ruto kiriro ariro wake na thie na mbere kwigua gitambitwa ya kwigua kwina urumwe na kurekanira na thie na mbere kwigua aki apologize kana kithina mbere kwa kirombore kiri emergency kethiro gatubobitiritie kana na njira imwe kana irengi ukakwitwa bobitirie tabathari turenda boturekere to the Gen Z and neighboring countries yarombe urekerubu kire ma Gen Z na ndeguru muturi ndeguru ya Tanganyika chocho no ametagabu wo batio meta Tanzania kogu ndeguru ya Tanzania na Kenya inata kwithiritwo karakari muraithiria wa Meru TV ndeguru no ya Tanganyika bwacho cho ametaga ndeguru ya Tanganyika na ndeguru ya Kenya kwithiritwo kwina kuyengo kuje muno na ara mitandao ni barabethe tubakinambira kwa bakiritha na ara mitandao ni kwithiritwe kwina migambo ete miega Kenya ikiruta mbicha chetu tu ni kiruta mbicha itagirite kiri mutongore wa ndeguru ora ya Tanzania na tuthire tukinambira kwa twikuyagira kinya abunge babunge cha Tanzania bakinambira kwa bakiruta meario itagirite kana bakiruta meario katumite tu hate speech kiri ndeguru ya Kenya muno kirutongoria burabo thitwe buri ndeguru ya Kenya kaumwa kandeto ino yondi kariko aya Genesis verse 1 chapter 1 kiambiriria imwe guria Biblia yaku kiambiriria imwe kwambiria imwe ndo ino chionde chumanetie na bamo batongoria bandeguru ya Kenya kuthinara ndeguru ni ya Tanzania na kuinambire kwigua ni activist binti bagweta marietu lakini ko bamenya na mitandao ni ingwete no raithe tendeto ino kwigo baikinya ndeto na kuinambire kwa bakiaragia mantu makonie na ndeguru ira ya Tanzania kuinambire kwa kiretagira ndeguru na arendera isi athie nambire kwa kibumagiria na kugatitigiria antu kuma ndeguru ngeni kuya ndeguru yake kuinambire kwa wekoswa thirikari yake na kuinambire kwa bakiaragia mantu matagirite makonenie na thirikari yake enu ni Genesis 1 verse 1 kiambiriria imwe kwambiria imwe aya tuthikiambiriria imwe kuthiciri kiambiriria imwe kuthiciri kuma ni nekarikariri irio mutongoria wa ndeguru ino Samia Suluhu na mitandao ndona ikirikana Tanzania yakosa Suluhu akosa Samia akosa Suluhu ainambere kwa kebu magiria na kugandeto inu tetigiria to kuma ndeguru chia home kuya kuthukange ndeguru yake Gen Z ba Kenya bati cheragero mantoni betawa Gen Z ba Gen Z umwe wa waringithirwe igukire mwange kumira uno bamberie kurathukanire kuruta biche chetu tun president wa Tanzania kireto kire coffin achoreto kinyamuki nene bamwe bakiwa kinyaba nenkerwa kanya bathinaro ora baka mantu maingi sana mainambire kwa makiu magira kogu nkuya nino chionde kana ndo ino chionde nambi guchokanire miario nicho chiathie nambere kuigitema chiatemire president William Samoei Ruto kagita kamaromba muthenya wa goro athi nambere kuiga okaya kuigwa tububitiritie tabathari ithi nambere kuigwa bugiturekagera kumiragu endelea kuthoma Genesis chapter 4 5 6 7 ukona imbio yithiritwe kinambere kwigwa kiendeleaga gatika ndeguru ino iri chire karatati ni waka muraithire gatuthanthatu no tukuona rugono rwa IEBC ni kamitira yithiritwe kirugamirithwa na mianka yithiritwe kiuga ati ni kubatara chiringi bilion 57 kathanta inya kengo yomba kwigwa kiendelethia ithurano bya mwanka wa 2027 na muno kengo bakainambere kwa bakiregister alingi kura
milioni 6.3 bara bakaina mbere kwigwa bakiringa kura na bara batethiritwe baregistrate kuringa kura. Karatati-ini ka mugwanja murithiri wa Meru TV karia kariritie Murang'a roll out 20 billion strategy to boost agribusiness growth jobs. Kariritie mantu makonenie na county ya Murang'a ara yithiritwe kina mbere kwigwa roll out 20 billion strategy kana mutwata wa billion 20 uroka ina mbere kwa gitethagiria mantu makonenie na biashara bwa urimi bwena bwa biashara na kinya mantu makonenie na ngugi kiri antu bayo ba county ino ya Murang'a. Kakune karatati ka mugwanja karatati gatugana karatati ni gatunana kariaga gukariritie Brayers visit signal Ruto's bind to use tech aimed severance fear. Former British Prime Minister Tony Blair was in Nairobi yesterday. His visit comes at times when President William Ruto's popularity is waning and the country is engaging in heated debate over the controversial Kenya Information and Communication Bray's organization to Tony Blair Institute, which help government and leaders get things done, advise on strategy, policy, and implementation, unlocking the power of technology across these areas, according to its website. Urawari Prime Minister wa nthiguru ya British tawa Tony Blair nethiritwe akiriunga aganthiguru yetu ya Kenya muthenya wa igoro na yaririkana ariungite kagita kara nthiguru ya Kenya yithiritwe yina mantu kathumba muno mantu makonenie na leadership itagirite na mantu mange kathumba na arakwirikana mutongori uyu ariungite kiri institute ino ya were ya nthiguruni kwina bicheri ngitwa retired President Uhuru Kenyatta with former UK Prime Minister Tony Blair when he penned him courtesy call at State House Nairobi. Kagita karam muriungirite kana kagita karare Prime Minister ariungite ya Nairobi those days back then. Rugono rwaru ya karatati-ini katunana karatati-ini gatugana karatati-ini gakenda kareana rugono rwa World Bank flag missing jobs and poverty. World Bank nithiritwe kinambere kwigitariria bora ngugi mbinga chiritwe kinambere kwikiura na kinya bora ukia bwethiritwe gukinambere kwigua bukirumira baingi ba akari. Karatati-ini gatugana karatati-ini gya 10 kareaga ugu Professor Ngugi wa Thiong'o rugono rwake rwandikiritwaga ugu karatati-ini gya 10 arethiritwe kinambere kwigua akiwetwa ta umwe ura wethiritwe kinambere kwigua agiukiria mantu makoni na wandiki na kinambere kwa kiwetwa ta njorua kiri mantu makonenie na wandiki. Ngugi yethiritwe kinambere kwa gitoturo bwake na aranthiguruni ya UK na araini nkuona atongore mwanya bathite na mbere kwa bakirutaga ntumiri chao cha kuboreria kiri njorua ino ura ethiritwe kinambere kwa gichenche mantu mawandiki. President sued afresh in advisors appointment roles. Mutongoro mugongo President William Samoei Ruto nethiritwe akiirwa kotini kana nethiritwe akithitangwa kurekairi bwaimbia kumania na gutara antu baba mwathaga kana athikirira bake mugaru na sheria. Tukonaurwe karatati-ini ya 10 karatati ya 10 na kamwe ni advertire ya ugu karatati-ini ya 12 ukethiria mantu thousands of Kenyan students in limbo as US top visa interviews interview chiethiritwe kana visa chiethiritwe kinambere kwigua ikirungamwa kuthinara US kwa guba ingi bara bathomagira na aranthiguruni ya America bethirite kinyamarani. Karatati-ini gatugana karatati ya 13 kareaga urugono rwa Samindo from Mugithi to fighting verdict kuririkana ata the rhythm of Mugithi night may soon miss one of its most beloved voices. Samuel Muchoki, famous as Samido, a celebrated Mugithi artisan police officer, has been thrust from the pulsating night life of Kenya's entertainment scene to the isolated terrain of Baringo County. This is a move viewed by many as a disciplinary slap by the National Police Service. Until recently,
stationed at the Antstock Theft Unit headquarters in Gilgil, Nakuru County, Samindo's reassigned for a viral incident that has shaken the entertainment and political spheres. Yeah, Samindo newe nilie ntieka no ine debu kana twe lakini nebethirite akibithira bantu achege nyuma ya kwina mbere kwigwa akina rwimbo ro one time na araindi ethiritwe kina mbere kwigwa ukirikana kuombeka agatuika Kenya bakaina mbere kwa bakimumisi kumania nambi kumania na burabu kuonekana ta ikobi riraringitwe ni rwangi ruru rwa National Police Service edirikana Samindo athagirwa ari askari nyuma ya rwimbo runo athiritwe kina mbere kwigwa kituma wa gunduku gituma wa tumeto nako na ara kuonekana kuombeka untu bobo kaina mbere kwa boki affectaga performance yake ndeni ya stage ya na mantu mangi tamara kumania na kuonekana ge criticize kana kimeneria thirikari kiri rwimbo rwake kana kiri nyimbo ciake barabendete mugithi bethe tubena maoni mwanya bakiaragiria ntise mindo inete nyimbo ile ko lakini kiri nyimbo nicha mugithi ndiye rwimbo ruru wawe newe nilie aya karatati nga 13 na kare yaga ugo karatati nga 13 na kare rete mbio neglected tropical diseases fight suffer as donor funding dries up. Yeah. Counties are struggling to finance the fight against neglected tropical diseases due to its difficulties to meet the 2030 target of eliminating these diseases. Health stakeholders meeting in Eldoret noting that most counties have been relying on donor support to combat conditions such as bilharzia, intentional worms, trachoma, jiggers, and sleeping sicknesses. Go kube thirikari chioma county chithiritwe kinambere kwewekewa ta wakatha ni mirimo ira yithiritwe kana ira yathie nambere kwegitiganagwo na no ira ya gitambo mirimo ta jiggers, bilharzia na mirimo yengitera na ara kuringana na muchemano wero thikite muthenya wa igoro wa kuraitha muoroto wa 2030 bethe bakiwa batikwa na muoroto to kaina mbere kwa gikinyinire kiga no ntu bwambi bethe bakirilai kana bakiwatia utethio kuma kiri donors ontu bura indi donors bethe bakina mbere kwa bakigita utethio bwa kureta ndawa ino kiri machibitari andegroni yetu ya Kenya ilionga toka thumba tumurithira wa Meru TV iroka inambere kwa gichiragia ndeni ngatheti ino nkiyo nambicha katuni ria kiuga to our children if there's any kaya kwina magocha no mariko twethe tukiborothira turekereni rimbicha katuni ria gau na nyuma ara ndeona kaburi kama Gen Z's bathite na mbere kwa bathikitwa agu na makinya makiratukia raisi makinya mena ndamu lakini araithite kaburi na haraka bakauga ukaya kwigwa kwina ukaya kuwa tu kwina magocha no mariko thirikari twathi na mbere kwa tukiuthana ukaya kwigwa kwina magocha twaromba buturekere imbicha ya katuni ile ya gaugu na barabendete tutune gwetie bakaina mbere kwa bakirithaga bakayomera katuni ino nkai nambere kwa nkiu magarukaga murithiri wa Meru TV kengo nchokera kairi nkujiruo kidogo mbithirwa nki chokaya na ngathiri lakini katatati ni 18 ndio na voting out Kasongo bringing in Wamunyoro is not the answer. Voting out Kasongo bringing in Wamunyoro is not the answer. Ni kiri karatati yaka aratuitha watu na woni bo andiki antu mwanya bakina mbere kwa bakiruta maoni mago mwanya woni bobu ndio naburutetwe ni muntu wetu wa Githia Kamari political analyst arethiritwe kinambere kwa gitariana kuga kuruta utongoria bwa Ruto thirikari-ini na kuthongoria utongoria bwa Munyoro gutithi na mbere kwigwa bugitethagiria bukina mbere kwigwa bugitethagiria in anyway ibwega kandi na mbere kwigwa ngitigagira agu ndiona mwerekere wakwa na mbere bio muno umagaruka kaina mbere kwa kigura ngatheti ino kekwenda mantu mengi wo una rutia miriki ukaina mbere kwa kirithagiria ngono ire chiethiritwe igikagirwa urito ndeni ya ngatheti
ino menyo thikuraya no ntingo chokera kengo tukainambira kwa hivyo tukiendelea. Good morning. Ibwega njarani yakwa kunenkero ngatheti ya The Daily Nation. Ngatheti ya The Daily Nation ira kinya yonkuona yina ngono kathumba na nkiona rugono rwa rwithiritwo kinambere kwa rukimatirwo rangi agogo ni rugono rwa mantu makonenie na arimu. Pay rise for 23,000 promoting teachers, yeah. Mantu ma arimu bale yao kurikana more than 23,000 teachers who promotions have been pending allowing investigation by parliament are now set for higher jobs, grades and enhanced salaries. Parliamentary committee gave the Teacher Service Commission TSC the green light to process their new pay but struck of 1,864 tutors from the list of beneficiaries, yeah. Mantu makoneni na alimu baraba kana request ya chari na aranda ni bunge gutigira ati alimu ngiri mirongo ena bathatu bakwinambere kwa bageti thagirwo nkathi ibwetheretwe na bwabwetheretwe bugwetwe ni bunge nene ibwetheretwe bukinambere kwigwa bukiro thatu ibwetheretwe bukinambere kwigwa bunge igitigagiria benderea na alimu baba inambere kwa bageti thagirwo nkathi ni karatati gatuna karatu kainambere kwa tukithagira rugono ruru. Karatati ni gato thatu ni rugono rwatu raithire ndeni ya ngatheti irengi denied an ambulance, baby died 2 hours later. James Muirili, the man captured in a viral video on Monday, wailing while holding the body of his grandson and blaming health officials for negligence, is stubborn and hungry man. He believes the death could have been avoided. His 10-month-old grandson died at Gatundu North Hospital in Kiambu County. Rugono rwa karatati gatu tukainambere kwa tukithagiria muntu murume uyu James Muirili urathie nambere kwigwa kionekanaga video ni thiete ira yathire viral kagita kara mwana kana kaoyuwe gake gakwirire njarani cia Kinara cibitari-ini ya North Hospital nara Kiambu Gatundu North Hospital nara ntere cia Kiambu. Owners of Gong Forest Club exposed, yeah. Neba Gong Forest Club ethiritwe bakinambere kwa bakimburawa. Karatati gatu not kethira counties written to sack striking doctors. County rechi ethiritwe kinambere kwigwa mandagitari bai mogomoni ibethiritwe bakira wa bakabutwa rugono ru karatati ni gatu ire agago. Karatati ni gatu thatu, he hasn't slept or eaten. Kin says of a man whose grandson died at Kiambu Hospital. Muntu uyu kaoywe kathie nambere kwa kuyagira na araga cibitari-ini ya Kiambu aririkana yauko ati kuria nwambi kana nyo nwambi kumanie na kurira wake akiugaga ukaya kwigua atharirwe mwana uyu kana kaoywe gake gatikithi nambere kwigua gagiteyaga uturo bwake. Karatati-ini gatuna ni rugono rwangu kwiraga rugono rwa mantu makwena alimu ruriaga karatati-ini gatuna waria karatati-ini gatano ni mutongoro mugongo President William Samuel Ruto ethiritwe akithi nambere kwa apologize kiri Gen Zs na kinya Tanzania na kinya Uganda. Karatati-ini gatuthanthatu ni advert iriaga ugu karatati-ini kama wanja ni advert bado mkona iriaga karatati-ini gatunana I won't stop calling out corruption judges. Yep. Ukarikana Hamed Abdullahi umwe wa mawakili barabethe tubakinambere kwa bakiumagira na kugate kwena corruption ekwenderea ndeni ya judiciary kana rutero rwa ugambithania anethe twakiwa we atikira akainambere kwa kiaragiria mantu mama makonenie na ugambithania. Karatati na kenda bado ni mantu ma advertiri ya gaugu. Karatati ni ya 10 Inspector General Kanja nethiritwe akinambere kwa gitariria bora ajumbe bethiritwe bagi fake abductions. Karatati-ini ya 10 na kamwe ni ndeto chia mbio ni ndeto chia advert bado ile yago. Karatati-ini ya 12 controversy surrounding hotel project Instant Gong Forest, yeah, ikwethiritwe kionekana
How was this allowed to happen? This is the question that Kenyans are asking on the construction of luxury hotel inside the Ngong Road Forest, which was started without the required approvals from the National Environment Management Authority NEMA. Hoteli ya gitari reri mwitoni oyo wa Ngong rende buthire tubukiuragwa kana kiurege kiuragwa na tabubo kanangire nuntu hoteli ino itainambere kwekithingatagire mitaratara ya batiri kuinambere kwigwa eki akawa ndeni ya kithaka giki kia Ngong na ino ntu burende buthire tubukinambere kwa bukireta biuria pingi tu kumania na untu bubu karatati ni 13 iriaga ugu annual general meetings mantuma advert kinyechi iriaga ugu karatati ni 14 advert chinkwa na ithukite kanya kanene karatati ni 15 KTDA advert icho ithukite kanyago karatati ni 16 bado nko na advert lakini nko na phone link foiled KICC attack to Dusit 2 terror strike mantumama igambarera Dusit 2 terror strike terror attack ile yago na aranko na judgment delivered on May 22nd 2025 and covered the linkage ya linkage ile kinambe kuikionekana mweri ni wa yeri mwaka wa 2018 police filed a major terrorist attack after a gang gowned in shooting, killing one and arresting 2 others. The incident occurred in Melty, Isiolo County, where police uncovered a cache of arms, including 36 grenade and 5 automatic rifles. A vehicle loaded with explosive was also impounded. The terrorists and planned to detonate the vehicle bomb improved. Igambarire riare ya ukakwa warikana murethire wa Meru TV riare ya intobia bia thie namba kwa bikithagirwa na arantereche Isiolo ukakwa wachoke muchibi nyuma kidogo ukarikana kwina grenade ire thie namba kwigwa ikithagirwa kwina nkari yethirwa yo yekiretwe ino intobia bia ndoa irio rithire tukiaragirwa ukaratati-ini ya 16 igambariro karatati ya 17 ni advert chiareretwa agugu karatati-ini ya 18 advert ile yao karatati ya 19 advert karatati ya 20 ni opinions ile yao 21 ni mbio 21 ni chitawata ni mbichi ya cartoon kwa na ile yao karatani ya 12 bado ni latest bado ile chatene atuthoma mantuma history ukaraitha imbio yareretwa gokire history ya muthenya we munde bareretie May 29 2009 Baringo County MP Gideon Moi iruru ono rwareretwa gokire history and then yangatheti no munde kumira gwa advert china mbere kwa kithuke karatati kamwe na tuna 25 kumira gu karatati ni kana karatati ka 27 kaina mbere kwa gagikagiro ndero Chiama County ijo chithirite kina mbere karagirwa ga shame of 40 billion pension not remitted by counties Rama County whether to bakina mbere kwa bakaragire mbere chire chithirite ikiende kana kengo mirandi yo thina mbere yegwa igikinya na rikaga karatati ni kamwe na tunana mantu makonani na Nairobi chiareretwa kamantuma global housing crisis demand bold method tumakinambe kwa makerege wagao resume second session of inhabitant assembly kumera umantu makona property kumera kire mantu makona property barabendete nyomba baraba kwenda kura tunyomba nambe mare yagao kumera umantu makendegoro mare yagao kumera kire mantu makemandegoro kwenda ndero cheke biashara ilinde nyangavetino haguange baraba totiete bakirwa au karatati-ini kamuthia mantu makore na michetho mainambere kwa makithuka ya ngatheti ya mwisho na ogu ibuku rikiri ngatheti yetu rukiri rwa imunde kogu ibwa yoka inambere kwa kiumagaruka wachu ngatheti yaku ukainambere kwa kithomaga na ikengo kamenya imbio yo ngwe yithiritwe kinambere kwa wekeragirwa ndeni ya ngatheti eno ukuna Meru TV na nyumya kagita gatekura ya bado nkainambere kwa ngicho kagera kengo tumurika mantu makoneni na mwerekera wa mugongo kariata inakotwerekerete na mantu mangi tamara. Good morning.
Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na